tulikwenda amaanyi ago gemukozesa nga abasaadha mugakozesa okuzimba Busoga. Tulikwenda nti bw'omala okuba n'amaanyi ago agaawo tojja gata ku kaana kato ka myaka 14 kufuna nda, gatte ku mukazi omukulu. Kuba abakazi abakulu n'abeetaaga amaanyi ago. Buli obwana obuto bwe badaakiza bwereere kakulumusa weetooloola wakola oti funa omuntu eyeetegekesaawo yakuteerewo omulaga amaanyi. Tuli kusaba nti omusaga yena yeeta omusaga muve ku baana abaki mujje ku bakazi abakulu ababeetaaga. Nze nabakoba nti odoto oyo wagema ku mukazi wange n'umukambiro. Kuba amaanyi gaalina nze nkira nkola ki nga zira tikasobola kukyusa mugongo ku sipiidi eno. Okusookera erala ndikwenda okuleeta okulamusa okuva eri Kyabazinga gavana ly'okuwokuna nata abalamwisa ate ni gyenva right honorable Kaitwala Kadaga mukobye nti ndakuleka kuziika kuno gye nkola emirimu gya Busoga. Ndikwenda okusookera erala okwebaza abafuula Busoga imwe abantu abawagira obwa Kyabazinga tukwenda okubeebaza abata ekitiibwa mulata Kyabazinga wa Busoga mwebale nnyo mwebalire erala. Emirundi mingi ntera ino okuba Abasoga nti MTN etwenda kuba mutwenda. MTN tekolagana na bayaye, tekolagana na bayisi, kolagana na bitongole n'abantu. Kuba yene ebeetaaga. Ndikwenda okwebaza MTN for working with us to develop this brand. Thank you, and thank you very much. And I want to tell you that this brand is growing stronger every day. And we are committed as a kingdom to maintain our trusted sponsors. We will not move left, right for anything, because you decided to be with us when we were weak. Now we are strong. We cannot throw you away. Ebyo mbyogere mu Lusungu kuba nenze abatwala MTN babitegeere. Abasoga mwena ndibasaba muwagire omusoga akati mwina akuwa nakugokola ki mwina akuwa gokola ki abantu batola senda bene badi tutamu tugema amasimu gaibwe twende byona bibenda kuba banezira kyabwerere munsi muno batuwa kuba tuna tulikola ki lwe tunalekera okuba watibaida akola ki kutuwa ate omunalekera okwenda Kyabazinga timujafuna abantu benda Busoga. Ndikwenda okwebaza Abasoga mwena ntienda kudi no mwenda Olusoga ate mwayenda Obusoga. Mwali mwetyatyako ndi mutegerera ku myaka 45 fe abali twatandika otegera nka naweza myaka 10. Omwaka guno baba Kyabazinga yatulagiire okusaba abasaadha imwe mwena mutegeere nimwe empango d'amaka gaimwe era dembiro de mulumu ikezera muntu hundi asobola kudirumuka wena akoba ba mama bavuge nimwe kibaida nakutuuka ku tulikwenda amaanyi ago gemukozesa nga abasaadha mugakozesa okuzimba Busoga. Tulikwenda nti bw'omala okuba n'amaanyi ago agaawo tojja gata ku kaana kato ka myaka 14 kufuna nda, gatte ku mukazi omukulu. Kuba abakazi abakulu n'abeetaaga amaanyi ago. Buli obwana obuto bwe badaakiza bwereere kakulumusa weetooloola wakola oti funa omuntu eyeetegekesaawo yakuteerewo omulaga amaanyi.
tuli kusaba nti omusaga yena yeeta omusaga muve ku baana abaki mujje ku bakazi abakulu ababeetaaga. Nze nabakoba nti odoto oyo wagema ku mukazi wange n'umukambiro kuba amaani gaalina nze nkira nkola ki nga zira tikasobola kukyusa mugongo ku sipiidi eno. Oidi mbulamu bwange nkozesa ino ebintu ebigema ku bantu bantegeere. Kyabazinga ogwo n'omulimu gwatutumye. Tutoola amaani gaife kukuba abakazi, tutoola amaani gaife kuwa abaana abatoki enda, tutoola amaani gaife kukulekera abaana baife okujanga mu tawuni baafuna enda. Amaka amatuufu n'agakola obwa Kyabazinga. Ndikwenda okubeebaza abavuze mwebale. Minisita wange ali kunkobanga ati abo akawangula emirundi ebiri. Banayimu abavuzi mumpulirize. Abavuzi akusinga aba akusinga ikirize bakusinga paka loli basinga ezira ebyombo onsinze lere wevamu nze nsinga ku idobe akusinga bakola ki ifa aba Manchester nga twakyakalayi buti tuliyo mutona amala nga tukoba nti Manchester sitavayo ife tona tuiddeku kasita muntu abanga ikiza mbwa Kyabazinga ngali tusinga embiro dino atusinge paka tuli musinga. Kale tiri kuikiriza naganya na minisita wange ati kabiri tubatole mu abandi bawangule ku be. MTN teri kuvaawo mwena muje mu go and do your practice. MTN is here, Owa Kyabazinga is here. Make sure you win next time. Tulujja kutandika kutaawo mateeka mayaka ow'amaanyi abawaki olunamalanga mukwati Museveni awumuleko abandi bafuge wabawangwira bakoze eki mpegambi n'ebyo oba mwenda okumuwangula mujje mukole ki okuwangula ole mujje mumusinge ate ebyokwibira ndikwenda obeebaza tibiwulire ku luno ebyokwegemanga ku mabodaboda nabiragira nti akikola yena mukole ki eri yabikoze eri ababikola ku ebyokwibira muwa Kyabazinga tulenda akola ki kwibira fegano wano waliwo tiimu Muvawala bakati tulina omulimu obwana obutototo emyaka 16 nze ekifo ky'okutoolamu bano kanje nfe n'abatoba basinga emyaka emitono egiri kwidda mu maiso abamyaka 15 Mwami Kasada Haji owebugwe ndikuwala Mukisa Saliki oundi aliwa Musira Sala kaliwa okuva ebuna ndikubonamu ni Bazale Bosco from Busiki baliwa bano bajaba webirabo byaibwe ayinze buteno ni timu yange oidi nenda ino obutimu obunafu nga tuli kulwanisa timu enene abawangwire mwana mena mutegere nti ndibaletera omuliro gulivawa